Yes, reka twongere tubasuhuze, tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha, kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubasuhuze yaba abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, yaba abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abaherereye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba abaherereye i Bugande cyangwa se muri Uganda ndetse n'ahandi hose ku isi haherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ari narwo dutambutsamo amakuru yacu tugenda tubagezaho munsi ku munsi. Turabana namwe rero nyamuneka mu ngingo z'amakuru atandukanye. Ni mu gihugu cy'u Burundi niho tugomba kugenda tureba ngo bizindutse bite, nyuma yuko ku mugoroba wo ku munsi w'ejo twari twabagejejeho amakuru akomeje kugenda avugwa muri CNDD FDD, ubwo hategujwe inama ikomeye cyane igomba kuba ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ubu rero hari andi makuru akomeye cyane yaje kugenda amenyekana mu by'ukuri muri ibi bikomeje kugenda bigaragara. Nshuti bavandimwe rero, nk'uko twamaze kugenda tubibabwira, hari amakuru avuga yuko muri CNDD FDD ibintu byamaze kugenda bihindura nyuma yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo we akomeje urugendo rwe n'ubundi rwo kwiyamamaza cyangwa se rwo kwereka abarundi yuko bagomba kumugirira icyizere cyo kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka niko umwuka mubi hagati ye n'umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda mu by'ukuri wiyongera. Ibintu bikomeje kugenda bibahindukana umunota ku munota, ndetse nk'ubu biravuga yuko muri iki gitondo mbere yuko inama yo ku itariki ya 25 iba, biravuga yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye yateguje inama abakozi bose bakora muri Ntare Rushatsi, yamaze kugenda abashyira hamwe kugira ngo bagire byinshi baganira. Ni inama rero yabaye nyuma yuko mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko hamaze kugenda habaho gucikamo ibice bibiri muri iri shyaka rya politike by'umwihariko, ndetse n'abakozi bakorera muri biriya biro bya Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko nyamuneka bari gukeza abami babiri, aho bivuga yuko igice kimwe kiri kuri Reverien Ndikuriyo, ikindi kikaba kiri kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo turaza kugenda mu by'ukuri tubabwira uburyo bihagaze. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ibintu bikaba bikomeje kugenda bimuhindukana, ndetse biravugwa yuko uyu mugabo yaba afite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe Reverien Ndikuriyo n'ubundi yatanga imihoho muri CNDD FDD, n'ubundi yahita ashinga irindi shyaka rya politike rishobora kuhita rinagira abayoboke benshi, cyane cyane yuko uyu mugabo benshi mu ncabwenge mu gihugu cy'u Burundi baramuzi neza cyane. Ikindi kandi hari amakuru avuga yuko mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yagira iki yakiyamamaza cyangwa se yashinga ishyaka rya politike, azorohereza abarundi bose, yaba abari muri diaspora, yaba abari mu bice bitandukanye, ndetse biravugwa yuko ashobora kuzanakorana n'abarundi b'abanyarwanda cyangwa se bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubwo habaga icyo bita mandamano cyangwa se ubwo habaga mu by'ukuri vurugu hariya mu gihugu cy'u Burundi, kudeta yapfubaga ikozwe na General Niyombare. Rero biravugwa yuko uyu mugabo kimwe mu cyatumye ashaka kwitandukanya n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ni ibyemezo bitandukanye Son Excellence Evariste Ndayishimiye agenda afata nyamuneka, by'umwihariko byo gufunga imipaka kugira ngo abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahure n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko nyamuneka nyamara ari utubazo duto twa politike, n'abo baturage bakabaye bemererwa kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bakaba bakomeza ibikorwa byabo bari hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri bikahita bisa naho biteje akaga gakomeye cyane. Ariko nyamuneka abandi bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yakikuraho bamwe mu bagabo b'incabwenge, barimo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, barimo abagabo nka ba Prime Niyongabo usanzwe ajejwe cyangwa se arongoye igisirikare cy'u Burundi, byaba akaga gakomeye cyane kuri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo. Ariko nanone andi makuru turi buze kugenda tubabwira nuko uwo bita Denise Bucumu nkuru nziza mu ibanga rikomeye cyane ngo yamaze kugenda ategura mu by'ukuri gushyigikira Reverien Ndikuriyo, ndetse abasa naho babyumva cyangwa se abasa naho bamuri inyuma bose azabashishikariza kuba bakurikiza cyangwa se bakurikira umugabo bita Reverien Ndikuriyo, akaba ari we waba umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi umwaka utaha.
Nanone kandi tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri mu bice bitandukanye bya Kivu zombi, yaba Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Tuze kureba akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira izi ngabo z'u Burundi, aho bivugwa yuko bagarutse hariya mu mujyi wa Uvira bazi neza yuko bagiye kuhita bawugumana, ariko ubu ngubu amakuru aravuga yuko nyuma yuko inyeshyamba za M23 zisabye MONUSCO kuba ariyo yaza gukora ubugenzuzi muri uriya mujyi, biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Uvira zose zigiye kuvanwamo, mu gihe bitabuko nk'uko nyamuneka hakaba habaho gusakirana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zirara ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ndetse amakuru aravugwa yuko nubwo bwose umupaka wa Kavimvira ugifunze, ariko nyamuneka biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo ziciye mu kiyaga Tanganyika, abandi bakaba baca hariya mu Cibitoke bagahinguka muri teritwari ya Mwenga, akaba ariho bari kujya kurwana. M23 rero nayo biravugwa yuko yaba ishobora kuba igiye guhura n'akazi gakomeye cyane, aho bivugwa yuko nyamuneka ingabo za Tanzania TPLF zamaze kugenda zigera hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo mwibanga rikomeye cyane. Ariko nanone biravugwa yuko ababirigi barimo barakoresha drone zidasanzwe ndetse zifite ikoranabuhanga M23 kugeza isaha bataravumbura. Rero ibi ngibi byakubitiraho na operation ziri kugenda zikorwa, bikagaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kugenda zihura n'akazi gakomeye. Tuza kureba mu by'ukuri mu gihugu cya Tanzania, tubabwire ibikomeje kugenda bivugwa. Jakaya Kikwete ntago ari kumva neza impamvu igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda mu by'ukuri kisanga mu ntambara zo mu bice bitandukanye, ndetse izi saha igihugu cya Tanzania kikaba aricyo gisa naho kikoreye imizigo itandukanye y'abanyagihugu ba Tanzania b'u Burundi, aho bivugwa yuko ubucuruzi busa naho mu by'ukuri burimo buragenda bugirwaho ingaruka kubera yuko ifungwa ry'umupaka wa Kavimvira biravuga yuko ryagize ingaruka ku bibazo by'ubucuruzi ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania, kuko uyu mupaka mu by'ukuri niwo wifashishwaga n'igihugu cya Tanzania gukora ubucuruzi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero Tanzania yamaze kugenda isaba igihugu cy'u Burundi yuko uyu mupaka mu by'ukuri wafungurwa kugira ngo ubucuruzi burebe yuko bwakomeza kugenda bukorwa, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo kitabikozwa kivuga kiti nyamuneka ntago tuzafungura uyu mupaka kuko kuwufungura byaba ari uguha akanya inyeshyamba za M23 zikaba zakinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo kugira ngo baze kutuzengereza. Turaza kugenda tureba nanone ku kijyanye mu by'ukuri n'impunzi z'abakongomani ku munsi w'ejo bigaragambije mu buryo bukomeye hariya mu bice bya Gatumba, ndetse biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi we yari yaramaze kugenda apangira kuri izi mpunzi byamaze kugenda bimuhindukana. Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri na Reverend Ndikuriyo bari bamaze kugenda batangaza yuko izi mpunzi z'abakongomani zitari butahe kubera yuko ngo ku butaka bwaho amahoro ataragaruka, ndetse biravugwa yuko bamwe mu mpunzi zagiye zipfa zishwe na korera ndetse n'ibibazo bitewe n'imirire mibi n'uburwayi cyangwa se n'ibiki. Ibi byose byagiye biteza akaga gakomeye cyane, bihita bifosinga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko agomba gukora ibishoboka byose akaba yaho umwanya. Twamaze kwiyemeza neza 100% yuko ibyacu tuba tugomba kugenda tuza tubagezaho ari amakuru. Turahera mu gihugu cy'u Burundi rero nk'uko bisanzwe, ntago tuba turi butandukane nk'uko ubusanzwe tuba dukoramo amakuru yacu. Ni Burundi niho tukunze kwibanda cyane by'umwihariko tugaruka muri politike yo mu gihugu imbere mu gihugu cy'u Burundi, n'amakuru menshi abakomeje kugenda ahavugwa. Turi buze kugenda tureba nyamuneka. Amakuru aravuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye byamaze kugenda bimukomerana cyane, ndetse yuko amaze kurusimbuka mu kanya. Muraza kugenda mumenya ibyaya makuru, ese arusimbutse gute nyuma yuko nyamuneka hamaze iminsi hacicikana amakuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kureba uburyo yitwara neza, kuko isaha n'isaha ubuzima bwe bwashyirwa mu kaga. Na bamwe mu badakurikira cyangwa se mu batumva doctrine n'imiyoborere ye, by'umwihariko bamwe mu bifi binini cyangwa se abo twakita nk'abakadire bakuru ba CNDD FDD nk'ishyaka rya politike riri ku butegetsi, uyu mukuru w'igihugu rero amaze kugenda yigwizaho abanzi cyangwa se yiremera abanzi. Ni nayo mpamvu rero kumva ngo yatezwe ambushi
agatoki cyangwa se yatezwe ibico, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byatungurana, cyane cyane ko muri iyi minsi ho noneho ntabwo byoroshye rero turaza kugenda tureba ngo undi mugabo bita Reverien Ndikuriyo bivuga yuko akubitira agatoki ku kandi, yamaze kugenda atangaza yuko umwaka utaha nyamuneka agomba kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu, nyuma yuko mu rubyiruko rw'imbonerakure rwose yamaze gufata ikibanza mu buryo bukomeye cyane. Ariko abarundi batabyumva baravuga bati uyu nguyu yasuye kujya Mpimba cyangwa se yasuye kujya muri gereza ya Mpimba, kuko iyi gereza mu by'ukuri ni gereza ifungirwamo abanyepolitike benshi batandukanye, by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngira ngo muranabizi neza aho bita Aregiyemo Binyoni ubwo yafatwaga agafungwa mbere yuko agezwa imbere ya sentare, aha yarahafungiwe, ariko ubu afungiwe kuri gereza nkuru ya Gitega, ariko aha muri Mpimba yarahafungiwe. Turaza kugenda tureba rero iby'aba bagabo Reverien Ndikuriyo uri gucibwa umunyororo cyangwa se uri kugenda agerwa mu munyororo. Impamvu ni yihe? Ariko nanone si we wenyine, ntago ruri mu mutware rudasize Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ariko nyamuneka popularité afite mu gisirikare n'uburyo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamukunda, nyamuneka biragaragara ko biri gusumbya iby'umukuru w'igihugu. Ikindi kandi umwiryane uri mu gisirikare cy'u Burundi nawo biravuga yuko ushobora kuza kuba impamvu cyangwa se nyirabayazana yuko uyu mugabo Prime Niyongabo nawe yaza kugenda bizira, nyuma yuko abasirikare yamaze kubasobanurira yuko ibibazo ibizani bizazane bari guhura nabyo, yaba ingabo z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yaba abasirikare b'abarundi baturutse mu gihugu cya Somalia mu butumwa bw'amahoro, abo bose Prime Niyongabo bigaragara yuko yagiye agaragaza yuko nta ruhare yigeze agira mu kugira ngo abasirikare basafaringe cyangwa babeho nabi, akavuga bati byose cyangwa se icyo twita badeni iri hejuru y'umutwe w'ubuyobozi, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri niwe muyobozi. Ubwo turaza kugenda tureba uburyo bihagaze n'umwuka mubi utari mu gisirikare. Ariko nyamuneka Societe civile no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi irashinza Son Excellence Evariste Ndayishimiye kuba yaramaze kwica burundu igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri mbere yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agera ku butegetsi, cyari igisirikare gisa naho giteguye mu ngeri zose, igisirikare gifite abasirikare b'abanyamwuga, gifite umwitozo, gifite byose. Ariko nyamuneka kuba kijya ku butaka bwa Kongo bagatsindwa umusubizo, bagakubitwa, bagakurwa mu bice bitandukanye, aho raporo zigaragaza yuko abasirikare bagera ku 20,000 b'igihugu cy'u Burundi bose baba barigeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko intambara ikaba isa naho yabananiye cyangwa se yabasoje. Kugeza n'isaha rero umukuru w'igihugu we aracyohereza izindi ngabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone biravuga yuko ari imyiteguro idasanzwe barimo baragenda bategura, aho bivugwa yuko nyamuneka hari intambara itutumba ishobora kuza kwadukira uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaza kongera kubabwira amakuru avuga yuko Red Tabara yongeye kwisuganya ndetse biravuga yuko Red Tabara iri kugaruka mu isura nshya, ari naho igihugu cy'u Burundi benshi bavuga bati cyicare kirye kirimenge, kuko iyi minsi rwose kirimo kiritegura amatora, ndetse no kugusubiranamo kwa bamwe mu bayobozi ba CNDD-FDD bishobora gutuma abandi banzi b'igihugu cyangwa se icyo twakita external attacks, ibindi bitero biturutse hanze y'igihugu bishobora kuza guprofitira muri aka kavuyo cyangwa se muri ya makimbirane ashobora kuza kuvuka hagati mu ishyaka, mu by'ukuri bigatuma igihugu cy'u Burundi cyongera gusubira mu icuraburindi. Nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko mu by'ukuri CNDD-FDD nibatareba neza iri buza gucikamo ibice, ariko byose turabimenya ku itariki ya 25 zo ku kwezi nibwo tuzamenya ngo Reverien Ndikuriyo ese aratanga ikibanza, aratanga imihoho muri CNDD-FDD, nende uri gufatira ishyaka akariyobora. Ese Reverien Ndikuriyo we azatangaza mu by'ukuri niba aziyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose nibyo dutegereje, kandi nyamuneka murabizi neza yuko ibyacu tuba tugomba kugenda tubibagezaho. Nibyo rero amakuru rero twakiriye y'ibyabaye muri iki gitondo, biravuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yaje kongera gusimbuka urupfu. Iryo jambo ne tuzajya turikoresha mujye muryumva neza. Hari ikindi gitangazamakuru kirimo SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nicyo nabonye yuko ukurikije uburyo muri iyi minsi umukuru w'igihugu ubuzima bwe abusa naho buri kugerwa kuma cyangwa se amaze kugwiza abanzi, bishobora kuza kumubana ikibazo gikomeye cyane. Ejo ubwo yagezaga ijambo ku nama yateraniye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko iyi nama mwarayibonye neza ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yanahaga umwanya bamwe mu badiplomate guhagararira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Son Excellence biravuga yuko benshi bavugaga yuko bitari buze kurangira amahoro, by'umwihariko amayirayira amaze kugenda aba azamo ibibazo, by'umwihariko hagati ya Reverien Ndikuriyo nawe
mu gihugu cy'u Burundi rero mu bihe bitandukanye harimo kuba ibintu amakuru arimo aravugwa ari amakuru y'ubwoko bubiri. Biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aracira uyu mugabo Reverien Ndikuriyo kujyanwa mu munyororo muri Mpimba, ariko Reverien Ndikuriyo nawe bikavugwa yuko yaba ashaka kugira agatenda akora mbere yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye we yamutwara, yaba kuba yamutwara bamwe mu barwanashyaka, yaba kuba ko n'amaruzina yabamo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero ni bigenda binyurwanurwa na bimwe mu bitangazamakuru by'umwihariko bitavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bivuga yuko diaspora iri kumwe n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, diaspora y'iki gihugu cy'u Burundi iri kumwe na Reverien Ndikuriyo. Si diaspora gusa, urubyiruko rw'incabwenge by'izimbonera kure n'abandi bayobozi batandukanye nyamuneka bose bigaragara yuko bari kumwe n'uyu mugabo, mu gihe Evariste Ndayishimiye we ari kumwe n'abaturage ba rubanda rugufi. Ibi rero bikaba mu by'ukuri ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira inzego zitandukanye z'iki gihugu cy'u Burundi. Mudukundire kandi nk'uko twamaze kugenda tubemerera, tuza gukubitira mu gihugu cya Uganda tubabwire uburyo ibintu bihagaze nyuma y'amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye ku munsi w'ejo. N'izi saha biravuga yuko amajwi akirimo arabarwa ndetse anatangazwa, aho Perezida Yoweri Museveni Kaguta n'ubundi usanzwe ari perezida mu gihe kingana n'imyaka 40 ayobora iki gihugu, biri kuvuga yuko ari uri guhabwa amahirwe yo kuza kwegukana manda ye ya 8 yo kuyobora iki gihugu cya Uganda. Nanone kandi bikavugwa yuko urubyiruko rwamaze gusa naho rwigaragara mu gisirikare cy'u Burundi baba baramuteye ubwoba bashaka kumusinyisha amafaranga we mu by'ukuri adashaka yuko byamuteza riske. Perezida Neva yafashe umwanya yigira mu biro by'uyu muyobozi, aza kumenya amakuru mu by'ukuri akomeye cyane yuko haba muri bamwe bihishe muri uyu mugambi wo kwaka igiturire, haba harimo abagabo barimo Reverien Ndikuriyo, akaba yaba yarabikoze kugira ngo yitwaje icyari cyo cyangwa se uburyo icyo amategeko yamugize. Ibi rero Perezida Neva yabihereyeho, ndetse na raporo zitandukanye zari zikomeje kugenda zimugeraho, zirimo kukuba uyu Reverien Ndikuriyo yaramaze kugenda agira hegemoni cyangwa se henshi mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bamufata nk'umuntu ukomeye cyane, kugeza naho ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuvuga uyu nguyu yabivuguruza. Ibi rero bihita bituma umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu minsi itambutse ateranya inama y'ikitaraganya ya CNDD-FDD, niho yavugiyemo ibanga rikomeye cyane yuko atamuntu n'umwe ufite uburenganzira cyangwa se usumbye amategeko ku buryo yajya gufata ibyemezo bidashingiye ku mategeko. Aha rero bikahita bikubitirana naho yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugaragaza cyangwa se yamaze gutanga ibimenyetso sinyari z'uko ashobora kuziyamamaza cyangwa se ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byagaragajwe nuko yamaze kugenda atanga imihuho agaragaza yuko ku itariki 25 z'uku kwezi agomba kuba yamanitse agatoki cyangwa se agomba kuba yasezeye burundu mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ndetse ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'itangazamakuru hariya Igitega, uyu mukuru w'igihugu cyangwa se uyu mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagaragaje yuko mu by'ukuri amaze hafi imyaka igera muri 20 asavinga muri CNDD-FDD, agaragaza yuko atagifite ubushobozi bwo kwicara amasaha ari hejuru ya 6. We biragaragara yuko ashaka kujya muri retirement, ariko bikaba n'umwanya mwiza wuko yakiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora akurikira y'umwaka utaha. Numwe mu bagabo mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda agaragaza yuko afite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, akavuga yuko rero igihe hari iki ngiki ngo yemere cyangwa se ahe abarundi igihango yari yarabahaye cyangwa se ashyira mu bikorwa igihango yagiranye n'abarundi cyuko mu gihe runaka azayobora iki gihugu cy'u Burundi. Bigakubitaniraho rero n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwagiye bugaragaza intege nkeya, aho intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye ibutamaza. Ikindi kandi bakagenda bahura n'ingaruka zikomeye cyane kuzamuka kw'ibiciro yaba bya petrole na essence, ibiciro ku biribwa ndetse n'ibiciro bitandukanye by'ibikoresho hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bikahita biha mu by'ukuri umwanya parti opposition cyangwa se bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba babyitwaza nk'iturufu kugira ngo
bubike cyangwa se bakureho ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye usanzwe ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Nanone